Simpson show kiti hu ihet diu hin icha prediction ho ko 2025 ahin Hunglhung gam tain Los Angeles main anaka a gamlien ta anasu sin a in le lo tampi anasu se na ho zo si hu the Simpson kiti cartoon show a ho ache sa kum ko lai September 25 2016 a chu Vetsah wa hitai hechi episode achun America hopi sung chu ipg ham khanin main anaka in a hopi sung pumpi chu mei hu akitung lewin budwai anasu ta na hi Los Angeles copy mei ka zawa chunglama kon video kilado aerial view hile Simpson show a anaki Vetsah hi akilo le zengin ahin la hi chi hi ichana di ham the Simpson hin Khonung ding anamu momongo hi khat ding ham ti ho hi tuni video hi na vet diwa hi hichi alim hi inamu kha te diwa hi in 2017 kuma cho Donald Trump le Saudi King Salman le Egypt President pa hi hechi globe lim atu homova lim anakila anaw ahin hechi lim to ki bang chat chun ki dang ta in the Simpsons show achun jong mu thein ana umin ahin la hechi show a pen wang hi 2002 kuma anaki bol do ai tai ai le chi thugu hi ipi mong mong hi ding ham hechi thanei ta mi ho hin imazo se hi anagun tu masano hi jinga ahidem Los Angeles America atilawa jong adang EPP Simpson show a kitu umam ti ho aban banen ga veu hite The Simpson kiti hi animated cartoon series min thang ta khara hi in a episode ma sapen anaki bol do laya chun tua kei ka hi in nang hona hevin atam zo hi pin jong ipin nai lo diu hi in ichi chu December 17 1989 kum anahi tain hicha ko na chun tu chana hin episode jasagi lam akisu do tan drama le cartoon category adinga script show ki bol hol a asaw penin jong apangin hi ati labula chu hichi cartoon show hi chapang adinga bo danin ana umin hi jong le tu hinwang alina neo mi zo sin aveta na hi aji chu hichi show a Thil hlung ho ata a hunglhung jong ahung saw saw ji hi a hi penin hi Simpson prediction anagui hlung ta ho saiding tampi aumin 1999 episode khat achun Homer Simpson hi blackboard khat masanga adina maths equation ho azia thil tha khat hold oding agot akimuin hichi pet achun koiman hichi clip chu na asa in jong anei poin hinla kum somlali zo nung 2012 kumin scientist hon boson particle ahi lole God's particle tia jong ki he chu ahin mu do vin hi Higgs boson hi vanoya thil zo si mass petu ahin hechi zawlawa he thil zo si hi agi nakiti hi thailo ding ahin vanlai zola a si planet dang dang hole mihim ho jong I thailo diu ti na hi hechi achu the god particle tia ko lo hi hechi god particle ki mudo chu kidang ta khara hi in hinla akidang che khat so hi le hechi hin mudo physicist pa chun kum somlali masanga Homer Simpson in blackboard na anasut equation to chun God particles ki mudo na equation calculate ki boldan akinai le e ati na hi abanin ga achi bekin utin 1995 Mars a episode khada chun Lisa chu London hopi in akimuin echi scene chun London hopia min thangma ma Big Ben Tower chule anung lama chu London Bridge chu akimuin hinla echi phat laya ana nai lo in song sang ta lim khat jong akimuin hi ahile kum som la sagi masang pe akona chu Simpson in hichi the chart kiti in song sang hong ding hi an het a hita dem ti hi hechi jong chu chi episode a kimu namun lai ta mama a chu ki sakit a hi in hechi in sa na chu tu a iseu Simpson episode pen ki release zo kom som la li zo nung 2009 kuma anaki pan bek bo a hi in I ati le hitia chu lunggel thakhat ta thil su jing thei hi ding ham lungdon ta khada hi 1998 episode achun 20th century lai a Fox logo chu ahung ki mukin in hechi a logo chun thil ki dang ima di pon a hinla anoi jama chu hoita event le division of Walt Disney ti na kisunin hechi laya chu 20th century Fox studio chu Disney te a anahinai lo a hin hechi episode zo nung kum som ni zo pe a hi Walt Disney te hin 21st century Fox studio chu a hin ki cho bo hoi hi 2000 kum chun Simpson episode Back to the Future kiti achun Lisa chu United President ahung hi in meeting khat anei na wa chun Lisa a haulemin president ahung kai do thei na hi masanga president anahi masa Trump policy ho ji akon hi ati na hi hilaya lungdon ta kha cha hi le hichi episode ki sim do laya chu Donald Trump hi businessman a hi in president ahung hi na ding chan jong lo la hi
Hichi clip chu kum som lagup zonung 2016 kuma Donald Trump president hong hi masat na pen achun ahung tha viral kinin hi episode dang khat achun president Trump escalator ahung ki tol su na chu akimuin hichi tabang chat chu 2015 kuma Trump tower akon Trump hukum tha ata in ana kinin hi 1998 kum Simpson episode khat achun Lisa hin Khonung le Nobel Prize hin muding ho min Vetsah na khat akimuin hi Actually so hi phate chan veleu chun min khat Benz R Homestorm kiti khat azawen echi episode hi 1990 na anaki su do hi in hinla 2016 kumin Beng Art Homestorm kiti pajan Nobel Prize ahin ki santa benin hi echi hota banga prediction house a hi echi cartoon series hi ungtha min chi mama kira The Simpsons hin Khonung ding iti anasei do chet thei ham ti ho hi mi holung ha ta anasu kha hi ahile hichi episode achun jong Lisa hi London khopia Big Ben Tower analog clock hichi pungza chu advance zeba digital aki khial do pet wedding in anachin hi hichi Big Ben clock hi digital khial do ding ti hi thil hi thei lo ding tabang in kilang jong le ki khial thei mong pon ti nawang a hi point hichi ki khial na hi ahung do ahile UK adinga ni kholo pi khat ahin sim do ki dinga hi in 2022 achun Big Ben Tower renovation abol chun hichi Big Ben pungchu temporary adingin digital in anabol do on hizong le tu chana hin fully digital ahin ai po in 2025 kuma hewang ahin bol do kha diu ham ti hi ginmo khat ahi in hizong le koiman Khonung ding asai thei lo je in aphan en ahin pu ding hi tai ahile America hin president adinga numei ananei kha lo ahi in Simpson te hin numei khat president hung hiding ahi tin predict anabol on hi 2016 komin Harry Clinton chun president anate in hizong le analo samin ahi ahile 2024 komin Kamala Harris in jong anate kinin hizong le Donald Trump zo in goal zone ananei na hi ahile Simpson sina ki mu numei president ki mu na chun abet sa chu Ivanka 2028 akisuni na hi chuti ahile president Trump chanu Ivanka hin 2028 election hi president din mun ahin tu jeng kha ding ahidam ti hi Simpson episode abana 2025 Hunglhung dinga ta san kit kha cha hile 2010 episode The Full Monty kiti achun Mr. Burns chun mind control device kiti mihim lunggel ideya control na thei ding khan hi anasim doi na hi ahile Tesla SpaceX Starlink kiti ho nei tu Elon Musk chun mihim hlo le computer ki suman MANGCHA thading device ka ahim sim do kinin hichi hi dammona zat paralyze ahilo le Alzheimer le epilepsy kiti ho control na dinga ki sim prototype device khat 2025 sunga officially kilan dinga ta san umina hi 23 February 2020 Simpson episode khat achun Professor Frank chun ama Mong cryptocurrency freak coin kiti chu ahin sim doin hichi zo chun Professor Frank chu Springfield sunga dingin mi house penin ahung pangina hi hichi episode achun cryptocurrency hin house na sim do theidan le digital asset aphat le apoi mo na ho ahilina hi Simpson episode adang khat achun cryptocurrency in traditional currency ahin khial dan ho jong Vetsah in crypto expert ho saidanin hichi pha chu 2025 sung hi hung hi inte ti na ta sanu na hi aji cho Donald Trump in president office analo masanga jong chu America hi vanoya crypto capital hi sa ading tia ana sei hi aban prediction anachi kinutin 1996 kum episode khat achun fusion energy kiti anakimin pha in hichi fusion energy hi tulai clean energy dang ho sanga jong ha zo a hin aji chu ama hin greenhouse gas asim do po in thau thom cha akona power ha jo che asu do in tulai khanga kimang energy ho tawang hin radioactive waste asim do po in hi achi sa kumni lai chun California lab khara hin hichi fusion reaction hi anasim do un 1996 kuma Simpson episode anakimin pha bang chun anabol do un hi hichi prototype hi 2025 officially hung kilans dinga ta sana hi in hichi hung guiluna ahile hydro wind le solar power ho sanga kimanzo intin environment adinga jong sit na ima thut lo dinga hi Simpson prediction thugu hi ipimong hamti isei masangon a prediction 2025 hung guilung dinga gin chanam khat achai na din anabe kinu hite 1995 episode khat achun Lisa hin holographic phone khat mi to aki ho akimuin hichi chu alang khat aki ho pi ho chu
amasanga 3D projection a hung ki mudo hi meta le company dang hon hi chi technology a hin na to a chi pi jingun hi chi hi 2025 a hung ki bol do te dinga gin char khara hi achi sa kum som thum masang lama chu Simpson te hin hi chi technology hi to na mai dana an si mo hi in hi jong le khan to na ani si a aki beijing chi hin 2025 sunga hi video call khela hi chi 3D call ho hi hin mu thei diu din munin awmin hi Simpson prediction tampi adi in hungsu do tan hi chi animated series chu hongmin chia kon chun a scene chi zan ham pi jong mi hon copy a hen bol kinun ka het thei dinga Vetsah na in 2012 episode khada chun Lady Gaga hin silver rong von khat akivonin konsa na perform ana bolin hi 2017 kumin hi chi scene chu Lady Gaga in ata ina hin sim do in hi chi to ki bang che da chun Miley Cyrus in jong Simpson scene wrecking ball kiti chu ana copy kinin hi chi scene jong chu 1994 ani ki sim do sa a hitai hi chi ta bang tam ta hi media ho masangin min than di deina je in ana bol do ovin hi a hi le Thil kiti hin amai ni anei chi ji a hi in abang le thil hi ata a asu masajia chu zoting le cartoon ho a ki sim do ji a hi 2017 kuma burning globe photo abul lama inamu Donald Trump King Salman le Egypt president in atu home ba akilim la naw chu social media ha ta hung viral zo chun Simpson te hin hi chu cartoon a hin tha sim ba social media ho a hi 2002 la ya ki sim a hi tia di lo ta claim ana bol zo a hi iche banga cha Donald Trump escalatora ahung kum su na lim jong chu June 16 2015 a ata ana so zo a Simpson te hin ana post wa hi dan mudo a hi kin hi a hin la a prediction dang ho wang cha dina in I ati le chi cartoon series te hin hi chi Khonung Thil Hunglhung ding ho hi ana sei di che chen ho hin tem ti hi lungdon ta khat jong cho hi a hi le adi ta awang cha Simpson te hin ima predict ana bol a hi pu in hi chi hi phata a lungsu tu le lungthim ki ba ana khat zo a hi na hi hi chi thu a hin thanei ta lam kai lin ho Khonung zaw jong a hi pu in Simpson team ho hi chi na nei ta Khonunga Hunglhung ding thil dan gel do thim ta ngen hi zo a hi Vetsah na in Simpson in landline phone min chi line smartwatch le video call ho hung ki sim do ding anagal mu zone mi him khan to na ahung san che a imajo si advance che a hin sim do diu a hi ti chu an hen o hi ichibang chun tu din muna jong hin global warming in ni khat le he chin not le sau pol langa ice lin ta ho khu a hin su jun te ding hi ti hi he theyun kum som ni zawa he chi ho ho hung jun hla ting mi hon Simpson in predictable sa a hin ti ki te di o hi itia chu Simpson series ji tu ho hin technology politics culture le trend chi dan ho hi phata azui o hi in Simpson episode hi jasagi lam kisu do a hi tain ichi hol a chu sin soma kon som langa ki ka mai adi jong le ima gel thok PBS e di jong hi di lo hi 2000 kuma Donald Trump president ahong hi ki Vetsah jong chu lunggel ki ba na khara hi in chilaya chu Trump hi politic lama hong lu tha hi je a chu Simpson te hin to na president aga hi sa ole ama jong hong hi do ta bet kha hi aban le he chi concept building big ben nunga gi sim 1995 episode a ki mu pen jong chu masanga chu hi chi muna chu Southwark Tower kiti hi ana a hi in hi chu 1990 a chu alui bal ta je a chu khel do ding ago no hin hi chi thu chu news ho a ahong ki mu ko na chu Simpson writers ho hin hi chi muna hi building hoi ta hong ki sa do te ding hi ti chu an het je wa chu hi chi in song jong chu ana sim tha wa hi chi sina chu prediction ti thei ding a he ana jaw sa wa hi dunia ding in hi chan chu hi in tin na bon zawin stay safe and stay blessed.